सर तुम्ही म्हटलं की मुळात वोकेशनल सुरू करण्यामागचे उद्देश हो असलो की जे समाजान गरज आसा एक मार्केटाची म्हणजे किंवा इंडस्ट्रीची जी गरज आसा ती भागची आणि त्याच बरोबर जे भुरगो आसा तो आपल्या स्वताच्या पायार उबो रावचो म्हणजे ताका बुकीश लँग्वेज नाका. तर म्हाका अशें म्हणना की जर तुमकां जर अशें करचें पडलें जाल्यार वोकेशनलाचो जो सिलेबस आसा तो वेळच्या वेळा बदलचो पडलो. तेन्ना तेन्ना तुमच्या हितून अशें कितें प्रोविजन आसा की तो असो टायम टू टायम म्हणजे मार्केटाची जी गरज आसा ती इम्प्लिमेंट करप अशें कितें तुमचे कडेन मेकॅनिझम आसा काय? Yes. In vocational education, the first change in the syllabi was done in the year 1991. म्हणजे 88 सुरू जाल्ले. 88, 89 we started. 91 was the first year in which the syllabi was upgraded and revised. Subsequently, in the year 2001, again, a matter of span of 10 years, again the syllabi was changed, revised as per the need of the market and the industry. Okay. You understand? And in the year 2011-12 was the first year where we introduced this new syllabus, and the last year 12-13 was the first batch which answers the new syllabus as per the requirements of the market and the industry. Okay. So by incorporating the new syllabus, we are trying to give the market the various skills which are required when they go in for the job or for wage employment. Okay. One more thing which we have in vocational education is the on-the-job training of 6 weeks, wherein the child gets a first-hand experience, a first-hand knowledge of learning and acquiring the skills in the respective trade. Okay. सर म्हाका दिसता तुम्ही जे सिलेबस बदलता तोय सिलेबस बदलपाच्या प्रक्रियेन सुद्धा तुम्ही असले. आणि जेन्ना सिलेबस तुम्ही असो बदलतात की खंयचो तेन्ना कशा रितीन तुम्ही इंट्रोड्यूस करता म्हणजे जर तुम्ही तुमचं जर फील्ड घेतल्यार तुम्ही एटी आणि म्हाका दिसता OSS हे दोन स्ट्रीम घेतात तर कशा प्रकारचे थंय सब्जेक्ट आसात आणि कशा प्रकारचे तुम्ही बदल आसात सब्जेक्टाचो म्हणजे जो चेंज जाला पळय तो इंट्रोड्यूस करता तुमचे सब्जेक्ट कशे असतात? Like for example, I'll give you one subject, that is taxation subject was there. Now in that subject only the income tax syllabi was there. When I was the BOS member, I incorporated other aspects of the tax like value added tax, which was not implemented in Goa. It was implemented only in the year 2005-06, but much before that I introduced this as a part of the syllabus. Luxury tax was introduced, service tax was introduced. Number 2, in computer application, we introduced the latest softwares which are used in accounting, like Tally was introduced, EXNGN was introduced. So in that way, we try to bring in new syllabi which is required for the industry, required for the market. ओके सर हे तुमच्या विशयाचे जाले आणि पण बाकीचे म्हणजे आता समजा गोयचो विचार केलो जाल्यार गोयचो म्हणजे मायनिंग इंडस्ट्री त्याच्या उपरांत म्हाका दिसता सगळ्यात व्हडली इंडस्ट्री म्हणजे टुरिझम. तेन्ना ह्या टुरिझम इंडस्ट्री किंवा ही जी गरज आसा ती भागोवपा खातीर तुमचे कडेन कसले कोर्सीस आसात? Now if you take for example this coastal villages, I would say that these areas should adopt need-based course. Okay. Being a coastal village, we have got a very popular course that is travel and tourism course. Asa to? Asa. Khaycha high secondary asa? Now St. Xavier's High Secondary is one of the high secondary in Mapsa. Then we are having St. Andrews Vasco, another high secondary which has opted for that. This is one of the course which can be adopted by these coastal villages. Okay. Now second very important course is a catering and restaurant management, CRM course. A very popular course also, where it has got good prospects for the pass out students. And these students who join courses kaya asat? This catering and restaurant management. Now we have St. Thomas High Secondary Aldona. Then Harmal Panchakroshi Harmal. Then we have Bhumika High Secondary Pariye. Then Gudi Paroda Kepe. Then we have Rosary High Secondary Navelim. These are the courses which are need-based courses, and I feel that the management should come forward to start these courses because it has very good self-employment or employability. Okay. म्हाका तुमच्या उलोवण्या वयल्यान एक सांगचे दिसता की हे जर कोर्सीस म्हणजे तुम्ही म्हटले हरमलचो उल्लेख केलो किंवा पर्येचो उल्लेख केलो की हे जे कोर्सीस जे भुरग्याक आपले कमवून दिवं शकता ताबडतोब कमवून दिवं शकता ते कोर्सीस म्हाका दिसता
खेडे गांवांत जर आमी सुरू केले जाल्यार चड बरें जातलें. आनी आतां म्हणजे खेडे गांवांतल्या भुरग्यांचो व्हडो वोकेशनला कडेन आसा, कारण एक गांवांत समज आसलो, अजुनूय आसा तो, की फर्स्ट क्लास येवप म्हणजे सायन्सीक वचप, सेकंड क्लास येवप म्हणजे कॉमर्स, आनी पास क्लास वचप म्हणजे आर्ट्स. ह्या तिनाय हेतून खंय वोकेशनल दिसनाशिल्लें आतां. सो आतां गांवांतल्या लोकांचो कल खंय आसा, म्हणजे कारण तुमी जे म्हणटात पळय की ते रोजगार दिवपी कोर्सीस, गांवांतल्या लोकांचो कल खंय आसा भुरग्यांचो? सांगपाचें म्हणल्यार गांवांतले लोक पर्यंत आतां दे हॅव चेंज देअर चॉयस फॉर द कोर्सेस. Many of now the students who attend first class and distinction, they join these vocational courses. अशें जाला की डिस्टिंक्शन आयोवपी सुद्दां भुरगे. There are students who have joined. Like for example, I'll give you in my village only Asagaon. And एकाच घराण्यांतले तुका I can give you an example of one family. Same house, brother and sister have joined the computer technique course and they have excelled all over Goa. One of the, again, that student she has pursued and taken up and completed MBA. Yeah. The trend has changed and it is changing. ओके सर, एक म्हणजे तुमी शिक्षण क्षेत्रांत आसा, हांवूय शिकयतां, तेन्ना अशें एक दिश्टी पडटा की जे भुरगे जांकां भरपूर मार्क्स पडनात आनी ते खंय तरी अशे फाटीं फाटीं पडत वतात, कळ्ळें. पण ते भुरगे फाटीं पडटा हाचो अर्थ ते हुशार आसतात, तांचे कडेन एबिलिटी आसता, पण फक्त ते त्या सब्जेक्टांक खंय तरी फाटीं पडटा आनी ते प्रॅक्टिकल नॉलेज तांचे कडेन भरपूर आसता. आनी म्हाका दिसता वोकेशनलान ही प्रॅक्टिकल नॉलेजूच पळयतात आनी तातूंत ताका एक्सेल करतात. तर म्हाका म्हणपाचें कितें आसा की जर हायर सेकंडरीन ते भुरगे वोकेशनल घेता जाल्यार ताची सुरवात शाळे पासून जर जाली तर अशें कितें प्रोविजन आसा की ते वोकेशनल जर ताका फुडें करपाक जाय? Yes. The Goa board has now introduced from the last, that is in the academic year 2011-12, pre-vocational subjects. An option for subjects like mathematics, an option for subject like science or your social studies. ह्या सब्जेक्टाक pre-vocational subjects have been introduced. खंयचे सब्जेक्ट ते आसात? Like for example, you can go for cookery. अच्छा. You can go for bakery. Or you can go for auto electricals. These are some of the subjects which have been given as an option for this subject at the school level. आणि समजा ते सब्जेक्ट घेऊन ते शिकू शकता आणि मागीर आपले Exactly. They can go in for that trade and pursue the studies at +2 level in that particular field and do their career. एक असो एक गैरसमज पटकरून येऊ शकता की सायन्स ताणें 10वी मेरेन घेवंक ना किंवा मॅथ्स घेवंक ना, म्हणजे ताजी डिग्री जी मेळटली 10वी उपरांत किंवा जें कितें सर्टिफिकेट मेळटलें ताका व्हडलीशी व्हॅलिडिटी आसची ना, असो एक समज तयार जावंक शकता. तर अशें कितें आसा की बाबा ताणें सायन्स फाल्यां घेवंक ना आनी तरी तो पास जालो, म्हणजे 10वी पास जालो जाल्यार ताका ताच्या डिग्रीक व्हडलोसो वालोर आसचो ना काय, अशें कितें जावंक शकता? तशें कांयच ना न्ही. There is nothing like that. Okay. See, we have to see the interest of the child at the school level. Very important. Many times what is felt is the student not having a liking for mathematics, taking up mathematics and then again failing, and the whole career gets spoiled. So with this alternative education facility, I think it will be good for the student and also for the families to take up the right trade so that they can pursue the studies in that particular field and excel. म्हणजे आमकां जाय तशें शिक्षण दिवच्या पेक्षा भुरग्यांक कितें जाय ते शिक्षण महत्वाचें. ओके. आणि टिचींग क्षेत्रांत आतां एक नवीन मंत्र म्हणटात तो आयला की स्टॉप टीचिंग अँड टीच लर्निंग. म्हाका दिसता टीच लर्निंग तुमी शिकयता. आणि म्हणजे एक शेवटचो एक प्रश्न हांव तुमकां विचारता आनी मागीर आमी हांगा थांबुया की समजा की आयज इतले कोर्सीस सगळे आसात, आतां जी कितें मार्केटान गरज आसा ताच्या ती गरज भागोवपा खातीर तुमचे कडेन आनी कसले वेगळे कोर्सीस तुमी डिझायन केल्या किंवा करतले? नाव वी आर गोइंग टू हॅव अ व्हेरी इम्पॉर्टंट वर्कशॉप starting, which is going to be organized by the Goa board from 12th August to 17, which is going to be taken up by PSSFA Bhopal in collaboration with Ministry of Human Resource. Now, these are going to be special modular courses which are going to be introduced or could be taken up by the institution, and it has lot of scope for getting good grants from the MHRD, grants for the building, grants for the salary and grants for the equipment. And I feel
that the managements or the existing vocational institution will come forward to take these modular courses. Okay. And could get this opportunity or take this opportunity from the government and prosper in the field of vocational education. ओके. म्हणजे वोकेशनल डिग्री खंयच्याच तरेन ती म्हणजे एक समज एक आसलो की ताका आर्ट्स जमना, सायन्स जमना, कॉमर्स जमना जाल्यार मागीर वोकेशनल असो ना. उलट म्हाका दिसता भुरग्याक जर वोकेशनलान त्या फिल्डान घातलो जाल्यार तो एक्सेल करपाची शक्यता चड आसा. हांगासर म्हाका एक उगडास येता की वन ऑफ द स्टुडंट्स हॅड जॉयन द सायन्स स्ट्रीम. Average first class student. Somehow the student happened to fail the science stream. Okay, there was no other alternative. So the then principal Sirsat said, well, since he has failed, why don't you join the accountancy auditing course of this institution? And to be very honest with you, that student joined this courses, and today I think she is a finance manager of one of the companies in Bangalore. So vocational education was a blessing for this family, I would say. ओके. सर तुम्ही या वोकेशनल बद्दल विशेष खूप माहिती सांगली आणि म्हाका याद जाता की विनोबा भावे नावाचो विचारवंत आसलो ताणें अशें म्हटलेलें की आमी वयाची 25 वर्सां फक्त शिकतात आणि 25 वर्सां जाल्या उपरांत शिक्षण बंद करतात आणि फक्त जगतात. पण म्हाका दिसता वोकेशनल एज्युकेशन हें अशें एज्युकेशन आसा की शिक्षण जगप आणि शिकप हाचें सामकें इंटिग्रेशन जें आसा पळय तें वोकेशनल एज्युकेशनान आसा. आणि हांव अशें मागता ह्या कार्यक्रमाच्या वतीन आनी तुमच्या कडेन की ह्यान फुडें काळाची गरज ओळखून वेगवेगळे कोर्सीस इंट्रोड्यूस जातले आणि आमच्या भुरग्यां मदें जो एक समज आसा किंवा गैरसमज आसा तो पयस वतलो आणि भुरगे खूब वोकेशनला कडेन येतले. सर तुम्ही हांगा आयले आणि वोकेशनल ही स्ट्रीम आसा ताच्या बद्दल सगळी सविस्तर म्हायती सांगली त्या बद्दल तुमचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद. हे आशिल्ले प्राध्यापक रुइल्डो डिसोजा आणि वोकेशनल स्ट्रिमे विशीं त्यांनी विस्तृत म्हायती सांगली. तुमकांय वेगवेगळ्या फिल्डा विशीं जर जाणून घेवपाचें आसा कितें सुचोवपाचें आसा ह्या कार्या विशीं तर मुजरत ह्या ईमेलाचेर तुमी आमकां कळयात. हो कार्यक्रम हॅलो करियर हो कार्यक्रम दर शुक्रारा 1:30 आणि राती 10:30 तुमकां पळोवपाक मेळटलो. थँक्यू.